Ko tā te pāpā o te tokorua i mate i te tukinga waka i te rā o te krihimete, me mau tātua me tūpato i runga i te huarahi, kei ngau kikini te rā wakiwaki i tō ngākau, pērā i tōna e ngaua kino hia mai rā i tēnei wānei. Nā Wiremu Clark te tokorua a mere peka rāwa ko Brooklyn Clark, he tuakana teina rāua i kapuhia ake rā e aitua i te rā o te krihimete. No te ata tonu nei i whakaeke atua i te kirimate me ngā tū pāpaku ki runga i te marae o tahu whakatiki i rangataua tauranga moana. I korero mai te pāpa o ngā kōhine i mate nei ara a Wiremu Clark ki tā mātou karere kia ngā hui a Wade. 14, Brooklyn 13. He pāpā me ona maharatanga e kore pea e hoki mai. It's time to buckle up. Our children are the best things you can ever have. And I've lost two. So whatever happens, I hope that they learn something from this. Because it's bloody hard. He tamāhine a mere peka rāua ko Brooklyn Clark a ngā pōtiki o tauranga moana. Toko rima rātau ko ō rāua tuākana tāina. You've brought your girls here today. What is it that you most remember about them? Their love and their spirit. And the kids they were. I te haere rātau ko ō rāua tuākana i runga i te rori, tatarawa ki te marae o tahu whakatiki, i te wā i tuki ai tō rātau waka. E ai ki ngā rongo kōrero, kāre ngā kōhine i te mau i ō rāua tātua. It was a nice day. Until we went out, each went our different ways. And they were coming down here. And I'd stayed up the road. You wish you had been there with them? Yep. Any parent would. I te hara mai rāua ki konei ki te urupā o tahu whakatiki marae, ki te kite i tō rāua kuia i te rā o te krihimete, ākua nei ka tako tō rāua ki tōna taha. Tata ki te torurau ngā whānau, me o rātau hoa, i whakakao mai ki te marae ki te poroporo aki i ā rāua. He whakatūpato tā te pāpā. Just drive safe. Stay off the pits. Look after your kids. Kai te rapu tonu ngā prihi mana i ētahi kai titiro ki te tukinga o te waka. Hei te taite, te nehu. Ngā hui a Wade, te karere.